Nema blokove raditi. Zatvaraj kut, blokove raditi. Zatvaraj okretanje. Amo, nema stajanja Ana kad si ušla. Ana mora staviti. Pusti bradu. Tako je. Blokovi do kikova, tako je. Suzi gard. Popravi gard, usko ruke. Tako je. Zatvaraj okretanje, zatvaraj okretanje. Blok, tako je, bloke. Odmah je kontrana. Popravi gard, idemo, zatvaraj kut. Opet ideš bez veze nogom. Popravi gard, jasno. Idemo, sad poveži, odlično. Otvori gard. Sad nema bez veze noga, Ana. Amane, ulaz na bok, Tako je, poveži. Zatvaraj kut, zatvaraj kretanje, ne kući po ribu, zatvaraj kretanje. Tako je. Poveži ruke nakon noge. Amo, ulaz na bok. Nema bez veze nogama, osjeti. Gdje je boks sada, gdje je boks? Brže se kreće, ne brao na tebe u ovom. 20 sekundi, Ana. 20 sekundi imamo. Tako je. Zatvaraj kretanje, desni lokik malo, desni lokik. Nemamo za Zadnji 10 finiš runde. Zadnji 10, nemamo stisni. Finiš runde. Digni ruke gore. Ajmo. Kraj prve runde. Ring slobodan. Druga runda. Ajde, razigraj se. Kreć se, pleši i razigraj se. Idemo, gađe, i već dađe. Tako. Ajmo dalje. Tako je. Nastavi, Jan. Tako. I kreć se. Nema statana, izađeš. Tako je, ne daje da se giba, zatvaraj okretanje. Ulaz. Nešta, Zatvaraj kutove, Ana, kretanje. Tako je, zatvaraj kutove, kretanje. Zatvaraj, ne piši ovdje! Zatvaraj okretanje. Odmah zatvaraš kut. Tako je. Zatvaraš kut, odmah zatvaraš kut. Lokik. Zato opet pišiš ovdje, Ana, dižiš ritam, sredinu riga držiš. Zatvaraš kretanje, idemo. Cimaj, nemoj stati gledat. Tako, digni ruke. Ajmo, još, rika. Tako je, nastavljaš! Gdje je noga? Ana, nastavljaš boks. Boksaj! Drži ruke u gardu, cimaj malo, pleši, ajde. Tvori ga, Cimaj. Tako, ideš dalje, još tako. nema beze za noga. Opet si stala, Ana, opet si stala. Tako je si stala. Amo, cimaj. Stisni boks. Tako, 20 sekundi. ne vreći ona direkt korak, pleši. 15, Ana, 15. Ideš dalje. Desni lokik tu je, zatvaraj. Tako je. Zadnji 10, idem. Tiče! Tako je, zatvaraš još, Ana. 10, finiš runde. Reći, nemoj stajati. Kraj druge runde. Treća, posljednja runda. Ajmo, Đo, zadnja runda, idemo. Ritam, samo ritam. Tako, cimaj, radi. Ti zatvaraš kretanje. Ajde. Brža, na prste. Tako, opet staje. Zatvaraj kretanje. Diši ritam, nameći presing, zatvaraj. Cimaj, na prste. Opet dišiš. Nemoj stajati. Piši ovdje, zatvara kretanje. Zatvara kretanje, desni lokikom. Tako je, Ana. Zatvaraš ovo, pišiš opet. Ajmo joj. Desni lokikom zatvara. Ali za ulaz sad. Cimaju. A ne ulaz.
Tako, okreni, skoči vani kontra, gdje je desna kontra? Tako je, bravo, digni ruke, desni loknjac. Digni ruke, suzi gaz. Izvod prošlana, idemo, suzi gaz, zatvaraj put. Drži ruku u gardu, cimaj, ruke u gardu, cimaj. Zatvori nazad, desni, viši ti desni. Samo zatvori. Desni troše. Sad je lijeva, sad je lijeva. Vataj, sad idem, zatvori desni. Sad je desna, desni loknik, desni loknik. Desni loknik, kad ti biži Ana, desni loknik, zatvaraj, tako je. Zatvaraj desni loknik. Ulaz, idemo. Kreni, zađi. Ne biži ovdje. Prema njoj. Pola minuta, Ana, diži ritam, idemo. Idemo, ajmo boksaj sad, pola minuta. Idemo, ajde. Idemo, Ana, fajte. Digi ruke. Ruke u gardu. 20 sekundi, Ana, kraj runde. Zabij. Tako. Drži ruke u gardu, okreni, izađi van. Idemo. 15 sekundi, Ana. Ajde, ruke, idemo. Tako, digi ruke. Ponovi. Tako, još radi. Ajde, samo sad. Okreni, izađi van, ruke u gardu. Opet noga. Kraj borbe. Poštovani i cijenjeni Branko Cikatić. Branko, u ime svih sportaša, evo i gledatelja, ja te pozdravljam, drago mi je da si ovdje s nama i pozivam te da dođeš u ring uručiti pehare ovim krasnim djevojkama. A kome? Sad ćemo pogledati, suci su bili jednoglasni u svojoj odluci, 3:0, pobjedila je Ana Bajić, Mornar Split. I posebna čast nam je da pehar uručuje legenda kickboksinga hrvatskog, eto i talijanskog boksa, ma uglavnom, naš Branko.